جرونهیا کردستانی روشاوی کردستانی دماغ خوش به بینرین هجا ایرو هفته تیرمه 2026 روژا اینیا امیجوار بلتون دانی ساعت هفتان پیش کش بکن پشتی بین آو داره. بینرین هجا امی ایروژ بشا باشوری کردستانی دست پی بکن دولت نیایبون امریکا و اسرائیل ایریش ایرانی دیگه تهرانجی ایریشیم کردان او ولاتین کنداوی دیگه هریما کردستان جاره کردن بویا آرمانجا ایریشن ایرانی لحولی رو سلیمانی بدرون و موشکان ایریش باراگین پارتین روشتات کردستانی هاته کرن هر وها دنگ تاقینان لسنور حلب چی جیم هاته بهیستن دانی صبحی زیادتری 5 درون و موشکین ایریشی سنور پاریزگاه حولی رو هاته کرن لگوری آگاهی دستپیکی پرانیاوان بری کو بگیجن آرمانجین خواه جالیه سیستم پاراستنا هوایی و هاتنه تیگ برن. حتی نها تزیانه که جانی آن مادی نهاتی راگاندن ده انجامی ده لسنوری پاریزگاه حلب چه دنگی چند تاقینان هاته بیستن. سدما تاقینه هی نهاتی اشکره کلین لگوری آگاهی دستپیکی تی گوتن به ایرشک درونان و گریداییه. هر وها بدرونان ایریشی لسر باراگیا پارتین کرد ین لروشتات کردستانی ین لدورا رزگویس آ پاریزگاه سلیمانی جهاته کرن. کمال زحمت کشان راگاند کو دیریشی ده نه پشمرگه شهید بونه. هر وها رژیمی بموشکان ایریشی باراگا پارتیا زحمت کشان یا کردستانی یا لناحیا سردوشی یا پاریزگاه سلیمانی جیکر ده انجام ده زیان مادی رودان. بلی بینرین هجام هریما کردستان جاره کدن بو آرمانجا ایریشین موشک و درونان دیریشا رژیم ایرانی لسر باراگاه کوملگاه زحمت کشان ده نه پشمرگه شهید بون کومله ناسنامایا شهیدین ج روشلات کردستان برای گشتیره پار وکر حکمتا هریمی او سروکاتیا هریما کردستان جی ایریش بتوندی شرمزار کرن وان اف یک وکه بمپیکرنا سروریا خاکا عراقی او وکه گفکه مزن آل سر آرامیا حرمی بناف کرن.
Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê pejake bertek nişan êrişên rejima Îranê ya li ser baregehên partiyên Rojhilatê Kurdistanê yên li nava xaka Başûrê Kurdistanê da. Pejake êriş bi tundî şermezar kiro got ev nîşaneya tirsa rejimê ya ji têkoşîna azadîxwaziyê ye. Meclisa Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê pejak di daxuyaniya xwe de êrişa mûşekiya Îranê a li ser baregehên Komeleya Zehmetkeşan a li nêzî Zirgwê zê bi tundî şermezar kir. Di daxuyanî de hate gotin, ev êriş bû sedema şehîdbûna neh pêşmergeyan berdewamiya siyaseta qirkirin û zordariyê ya rejima Îraniya li dijî gelê Kurd e. Pejak sersaxî ji malbatên şehîdan û hemû gelê Kurd re xwest û diyar kir ev êriş nîşaneya tirsa kûr a rejimê ya li hemberî vîna azadîxwaziyê ye. Her weke dibêje, xwîna şehîdên girîngiya Yekîtiya Neteweyî û têkoşîna hevpar a li dijî siyaseta qirkirinê nîşan dide. Di dawiya daxuyaniya xwe de got, tevî van êrişan têkoşîna gelê Kurd ji bo azadî û mafê xwe wê dewam bike. Kenekê êrişa li ser Komeleya Zehmetkeşan a Kurdistanê jî şermezar kir. Konseya Rêveberiya Kongreya Netewî Kurdistanê Kenekê di daxuyaniya xwe li ser mijarê de êrişa li ser navenda Komeleya Zehmetkeşan şermezar kir û bang li hemû hêz û aliyên Kurdistanê kir ku di vê qonaxa hestiyar de helwesta Netewî li hemberî siyaseta şerxwaz nîşan bidin. Berîbînerên hêja rewşa li Başûrê Kurdistanê û êrişên rejima Îranê bom em qala Bakurê Kurdistanê vê carê bikin. Ev demeke di nava korîdorên parlamentoya Tirkiyeyê pêvajoya aştî û civaka demokratîk tên qaşkirin. Di nava rojên dawiyê de êdî trafîka şandeya İmraliya Dem Partiyê xebatên xwe hîna bileztir kiribû. Bi şev li gel AKP û bi rojê li gel MHP hevdîtin pêk anîbûn. Piştî van hevdîtinan çav li encamên hevdîtinan bû şandeya İmraliya Dem Partiya ragand ku wê piştî 6 rojan ango di 23 tîrmehê herîn girava İmraliye û bi rêber Abdullah Öcalan re bicivin rojava sereke jî wê qanûna çarçûveyê be. Şandeya İmraliya Dem Partiyê ji Pervîn Boldan, Mithat Sancar û Özgür Faik Erolbek tê wê serdana girava İmraliyê bikin. Şandeyê dazanîn ku wê hevdîtin 23 tîrmehê bi rêber Abdullah Öcalan re pêk were. Piştî hevdîtina 24 Gulanî ya Şandeyê wê ev bibe hevdîtina yekem. Di rojava civînê de qanûna çarçûveyê ya ku tê payîn di meha tîrmehê de bikeve rojava parlamentoya Tirkiyeyê heye. Berî vê civînê endamên şandeyê bi rêveberên AKP û serokê MHP Devlet Bahçelî re jî civiyabûn. Li gorî daxuyaniya Dem Partiyê di van civînan de li ser rewşa nihaya pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêdiviya avakirina bingeheke qanûnî û gavên ku divê bêne avêtin fikir hatine guhertin. Her wiha cîgira serokê Koma Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçyê ragand ku qanûna çarçûveyê wê di tîrmehê de bikeve rojava parlamentoyê. Değerli arkadaşlar, basının değerli... Alîkarê serokê Akademiya Siyaset û Demokratîk ya Herêma Kurdistanê Dr. Kamuran Berwarê behsa bandora geşadanên Rojhilata Navîn li ser pêvajoyê kir. Dr. Kamuran Berwarê ragihand ku li Rojhilata Navîn hevsengê tenê têne guhertin û got Kurd bêyî ku xwe bispêrin projeyên hêzên global divê stratejiya xwe ava bikin. Berwarê got yekane rêya derketina ji vê pêvajoya dîrokê Yekîtiya Netewî ya gelê Kurd e. Li Rojhilata Navîn gelek geşedanên siyasî rûdane. Ev yek jî bandorê li çar aliyên Kurdistanê û pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya Rêberapû dike. Derbarê mijarê alîkarê serokê Akademiya Zanist û Demokratîk ya Herêma Kurdistana Federe Dr. Kamuran Berwarî nirxandin kir. Kamuran Berwarî anî ziman got li Herêmê statuya 100 salî derziye û got. Krîzên siyasî û leşkerî yên Kur yên li Herêmê nearamiyeke demkînî ne. Berova jî vê yekê tê wateya tesfiyekirina bingehîn a pergala bisînorên Peymana Lozanê. Rojhilata Navîn li ber şikestineke mezin a dîrokî ye. Hêzên global 100 salê carekê nîzameke nû ava dikin. Berwarî destnîşan kir got guherîna li Rojhilata Navîn nabe got
تنه به هفکاریا نابرا دولتین هرمه به بگوتن و گوت. دخواستن لروجاتا ناوین نقشه که سیاسی آنو به آوا کرن گو به گلک پارچین بچوک هاتیه پارچه کرن. لگرینا پرگالا نو یا لروجاتا ناوین به استاتویا کردان و دیارکرنا پیشروژا کردستان نکاره به انجام ببه. اکتورین گلوبال تکلیا به کردان را بگرانی لگوری پیوستین دمکی و برجواندین تاکتیکی داتینن. کردان دما شرده وکه هزک لشکری دیدن پیش. د پیواژوین آشتی و دیپلماسی دجی داخواز استاتوی یا کردان جندیتی وتین. نابه کرد به پروژین هگمونیک ین دولتین هرمی و حسابین دمکی ین هزن گلوبال و به تمامی بین گریدان. کاموران برواری ببیرخز گو جغرافیا کردستان دنابرا پروژین وان هزن هگمونیک دیه و دیبیجه. دوره پارادیگمه جواکا دموکراتیک کنفدرالیزم دموکراتیک و نتوا دموکراتیک آخو دسپیر جیانا بهوره. آزاد وکهف آگلان گوریبر اپو و خطا پککه دانی هوله و کریه کسیامین آدیروکی دردکه پیش. پراتیکا هری شیمبر و زندی یا وی مدله ایرو لروجاوای گوجواک خو به هزا خو برخستن دکه. کاموران برواری داویا نرخاندن خو ده گوت به واژه اشتی و جواکا دموکراتیک نتنه کردین لناوا سینورین ترکیه علاقه دار دکه. بویرین جواکی و سیاسی ین لچار آلین کردستان نابا گوجهف جدا بین نرخاندن. دبه کرد ایدی نهلنگو ترک عرب فارس و هزن درفه ین برجواندی پارز تکلداری وان بریاره بدن. دوی کرد و دما دیروکی راست بخوینن و پاشروژا خویا دموکراتیک و آزاد به دست خوا آوا بکن. بینرین هجا برای 7 سالان دما ایرشین داگرکریا دولتا ترک یا لسر سریکانی او گری سپی بو دمها جوتمه دبوم و دمه لسر یا انفور بوم. دیروک 12 جوتمه بو سکرترا گشتی یا پارتیا سوریا پیشروژ او سیاستمدار کرد هفرین خلف ده ایرشا که کوما چتیان ده شهید ببوم. هفرین لسر دست کوما چتین ابو حاتم شقرا شهید ببوم. دوی دمه ده دو جوانین کرد جهات بون گرتن او جی آزاد عثمان او محمد علا ابراهیم بون. بویرا کو رو دای او وینین هر دو جوانان کو درکتین و دمیم دنوا گلی کرد او دقادا ناونتوی ده جی برتکه که مزن دا بو آوا کرن. او جوان پشتی 7 سالان پیوندی به مالباتا خوره چیکرن و گوتن هاتنه بردان. وی اکی لگل مالبات جیم کیف خوشیه که زیده چیکریه جورکم نهاتی گوتن جوان دره دنه بری خود دن قامش توش بکو ورنگل مالباتا خواه امیجه بری خواب دنگل نوچاگانا خواه جودی علیش برکو لکلکا مالباتی او هم کیف خوشیه مالباتی او هم جی آگاین هم برفرهتر امیج جودی ور بگیرن. جودی دماتا خوش به؟ دماتش خوش به. جودی هم آزاد و هم جی محمد خاطنه بردان لکودرین نها چه آگاهی گلته هنه؟ بله سردار دمات و همون تماشاوانش خوش به. براستی ایرو آگاهی کاتا بلاف کردن که دو کسین که برای 7 سالان که دما ایرشن سر کانیه دا لسر 2019 به تایبت کدمها جدمه دا چه بود 12 جدمه دا که کلکا و سکرتیرا گشتیا پارتیا سوریه پیشروش هفرین خلف و هر دو حوالین پیرا کسی بناو آزاد عثمان و علا محمد علا ابراهیم که اف 7 سالن آگاهی جوان نهاتا بگرتن ایرو آگاهی که به ویرنگی هاتا بلاف کرن که اف هر دو کس لبر سربس بردانه نه براستی هینا تو آگاهی که تاقص ند دست ما و ند دست مالبات دهیه لیولو هاتیا بلاف کرن که نها او کس دوی سربس وارن بردان بشی 7 سالان پیوندی هاتی چکرن لازم خوازن برفرهی و از مالبات بپرسم که کی جوان گوتیه یعنی حتی کی جراده فيك راستش بر ویجی براستی جویس بهدا یعنی ام بیجن جوی ساعت 50 وشنده لبر دریه مالبات كيف خوشيك وكا شاهيك بيروزباهيه كتل درخسن اتخوازن بتايبات بحث آزاد بكم آزاد بخوا باوي سي زاروكانا يك زاروكا خوشي نديت بو دماكو تيگرتن پشتي وي زاروكا كوي چيت بان ها هگر زاروكا الفر ببينم از
نرينا واجي بقرمه براستی اف کیف خوشی دل هر دو مالباتان ده نه تنه مالبات دل جیران ده جیبه سبه جیران لدرتو روانن و یاوی کیف خوشی خو پاربت کن به تایبت ده من اسیران ده دما کو مالبات الاسیران دردکتن مالبات آزاد جی روزانه ده چالاکیان دا بود دا خوازا سربس بردان زارو که خود کن از نهاد اسپیکش باوی پرسم خالو چاوی جابه درونی بن صاحبي رحمة الله باوي وخد جو راضي به هيك بهز اب آگاهی چاوگیش بردسته حیا کی جناسته راسته خدي ما سر علامة بيست وملته هلالية سر علامة درخ بيستن وهاتن جمع مالي راسي كيف خشيك دان مالباتي وانا افكسي مالباتا هلالية تفدي از سلاوي خي مالبات سلاوي خوش مالباتا هلالية كشار تشينم سرفا بيشكتلاق وهاتن بشقريا مكرن از گلکی ممنونم جوانا و چه کسی گو سهمک جوا قرطنا و اسیرا کریه شکر واجد کم ام کیف خوش من براسی بردان و زاروکا و ما بیسی گو بردان بس کیفا مناچه سری حتی زاروک خلکی تمامتی نیم بردان او اسیره من نیم بردان ام کیف خوش نام براستی اف 7 سال بود بری 7 سالات تجارار پیوندی بارها چکرن کو افزاروکن وساغن لکدره گرتینم ت آگاهی ولو رسمی ندکان دسته مبراسی جار ناب تلفون مرد شغلین دگوجن فلان دورینه بوساغن مزانی بوساغن و مزانی بو زاروک ما و دمک به گو حوال مداخله بکن و زاروکای بردن و هم کیف خوش بون بردان وانا بهیس ما بیسی و بین بردان بس اینه کان دسته ما ام به کلیا کو بگه دسته ما جی ساعت چند وی وریه باور بكر علمي ما جيتني بس وقت ما قلت يعني ما زرفه بيستي وان شاء الله وبين بردان وان شاء الله كسي يصير نامينه حتى قو يصير كبه كيف خشي ناكفد لي متاني دبخه دفي حمم الباط كيف خش بن حتى قو كيف خش بن مملتي رجعات تفديره حالا او مشش با اسیرا چید بون ام دهاتن روزانه درکتی تا صورت زاروکن خو اسیرا رات کرد و چاغج مهف پیوین تر چتر کد دادگوت پشتی 7 سالات خوازم زاروک میجور بردان ایرو روز اف کیف خوشید بالا وادا چید بیا جبو داوی چد بیش قلتنا داوي از قال سلاف الاعلام قلت اف اعلامها كم اعلامها هي كم منظماتها هي كم دوست كم محب مداخله كنش بوفاي سيرا از يك وسلاف دكم وكيف ما دي ساكن وقوم قلت كيف متني ناشي سري حتى قوم بلتي رجعوا كيف خشي نبي كيف مجيناي سپاس بخیر و سلامت بکش صاغ بربي بله سردار براستی اف بو کیف خوشیا يعني بابي شهيد بابي أسير براستي بفيرنجي بو نها متقاربا هناك ديمان دنجي جوارا باربا بكن ين كيف خشيا مال باطن ام بقاربا درباسي جم هن كسن دن ين جمال باطي ببن براستي يعني وقت ما قلتي دمكو اب آگاهی هاتی بیستن حتی به کلیجی لپیش دریه و مال باطي براستي قربالغا که پرمزن هي كيف خشيا که پرمزن جي هي فام درباسي جم ياده ببناده تشاوي واشن ساعة آزادی أزمات قائمة پشتی 7 ساله گاهی بهیس کوه وره بردانه جبو چت بیشی چه خاصی کیف خوش أم حيات بسم كيف خوش أم 7 سال تعبي مال بندا بيرو جيبو الحمد لله شكرش خديره شهيدي ماجي هاننا الحمد لله بس قو آزاد شهيدي ماجي لاليكي يصير ماجي لاليكي بس يرو قال كيف عملتي وكيف خوشتن وباسي عودكن سپاس شبو تجی بله سردار براسی افجی کچکاوی کار به داره افجی کچکا آزاده اف کچکا خاکو يعني هنا ندي نوى بابي خديتي نا بابي اوديتيا تشد بيجي يرو بابي تكواري قالكي كيف خشبو الصفا دوامه زيتك الصفا دوامه عمري محافظه ادخلن بابي خبينو بابي خند هاو سر باغتا وانا كتر مناديتي بصورتها هاو تحرش درت كتي مشى اسيره زدت قلت هم مراشتو صورتو هاو باشه ان شاء الله بابي تيرو واري بله سردار براستی اف کیف خوشیا مالبات اف جی زارو کاوی کو هینا باب خانه دیتی باب ویجی او ندیتیا یعنی ام جی بهبینا و هر کس جیبت خوازه کو اف کیف خوشی بهاتن آزاد و حوالی وی تک بدل هر دو مالباتن بوی اوای بو براستی و کما گوته هینا آگاهی که تقص دست مده تونه ما هول دا
هم آگاهی که راست بگیرن لحتى انها مالبات چی بيجن ام نزانن هنا اللي كدرنا چاويا لاوجي الفركو مولال بدينا كاوه ايرو ورن روجك دنيا ورن چاوبه لا ايرو روش مالبات جيرانان و مروفن و به حضور اف كيف خوش کار بکرن. بله جودی علی نو چگانم ل کلک مالبات بوم آگاهی زلال ما خواستم ور بگیرن جودی جج مالبات هول دا آگاهی هری داوی زلال ور بگیره جودیش بووی که گله سپاس هر هبی لی دیار کل گل مالبات جه کیف خوشک هيا بله بینرین هجا به طیبت جبو آزاد عثمان و محمد علا ابراهیم بون کو وینه که بوی هر دو جوان کرد دما شهر سریکانی ده لعردی رو نشتبون او چتین ودمین دولتا ترکیه او گرتبون او اف یک شخوا دناور گشتی ده جه راستی نرازی بون او برتکین زیده هاتبون ایرو روز جیم جه ساعتین همه بجه سحاری ول گل مالا آزاد عثمان روش بوی آوی بو مجه خواست ام راستیا بویاری بزانه بنج برکو گلک وینل سر تورین دیجیتال جیتین پاروکرین دبیشن هاتنه بردان دریدنه و بگیجن باشری قامشتو جبویه که ما خواست راست تمام خو بگهنین مالبات او ج گل مالبات آگاین حریر بشتراسیان سر بویاری بین او بو بینرین هجارا پارو بکن امنها هر بشورش 19 تیرمه به روجاوی کردستان دوام بکن 15 سال دسر شری سوریه را در باز بوم ده همان دمیده سالواگرا 14 آ شورشا 19 تیرمه هجی نیزی بویه دناوا وان سالانده یک جبشا جواکی یا حریزی ده دوی پیواجوی ده رول لیست رول گرتی او جیم بون که اف گوهرتن ده پرورده ریوبرین حریمی جانا جواکی ده چاوا خوان نشان دایم رولکه به چاوای لیستنه نوچگان همه ساره حسن او حوالی میا کامروان هلوست علی راپورک لسرویه که آماده کرنه امی دوی راپوری ده شورشا 19 تیرمه به چاویشنان ببینن بتکوشینا جنا آزاد امی دستکفتین شورشا 19 تیرمه بپارێزن. دناوا شورش ده مدنگ جنان لجیهان بلاف کره. دقاده بنگهین جیان ده سینورین دستلاداری اشکاندن و شورش دهنده شورش ده لدارخست او جنین روجاوی کردستان بون کو پیشنگتیج شورش 19 تیرمه را کرن. نه شورشکی گوشکلی که هات زاین شورشکی گو خودی کده کی پرمازن خودی تکوشینه کی پرمازن گو به 10 سالا بری و هات بو کرن. جبو وینا جبو ما شورش 19 تیرمه شورشکی جواکی بو. دناوی جواکی ده هری زیدتر کی بو جن بو. ایرو روز او جنین برخودیر سالوگر 14 آشورا 19 تیرمه کو چروسکا ویج کوبانی دست پیکر پیشوازی دکن جنا کو مافوی د سوریه ده هاتو بو پاشگاه کرون و چوساندن دوی شورشه ده بون پیشنگ ریوبر سیاست مدار و فرماندار به یکیره شورش کرن یا جنه جن چاواد هندری جواکی دو خبری ود چاوا بری خستنت که هر وها چاواد عالیه آبوری دری و بریت که چاواد عالیه سیاسی دری و بریت که چاوا عالیه جواکی دید که عالیه دیپلماسی دید که حتی عالیه لشکری دیشید که جارک دن جن بهویا خواب اراده خواب بشداری و قاده بو و دما گوشن جی بشداری و قاده ناو جواکی دبن بگمان قزن جین گلک مزنت کن جبر راستی بلکی گلک شورش شد بن لحر شورش نکار گوهرتون و گوهرتنه تندری جواکی دبکه لید شورش روجاوا د امتکارن بجن شورش شبو جبر گلک هشمندین گود هندری جواکی دکبن شوپین بالصدين صاله جن داگو هراندن جنان دواره زمان دایی که دجی خبات و برخودانی که به هم پا مشاندن آنگو جبو جاره کدن پیشنگ بون یک جی کسین وی خباتی ده پیشنگی کرنجی مامستگول حسنه جبوي جيت بالا خدي مثلا دبستان هنا تاني مع مستعين جنن لأو دبستان هري سركفتينا دبستان هري باش نكو قالك جوان خلات جي قرتن دوي قونا غميا پروردي ده اف گهاندنا وان خوندکارم به زمان کردی دروشک سیاسیان اولده هرمک کو هردم شر جحمه آلیا و شر لسر فرض دبو گهاندنا وان جنان پروردکرنا وان جنان پروردکرنا وان خوندکاران لسر بنگه پرورده ها بزمان دایی که براستی قد تشتکی نهندک بو اف همو بون دستکفتی کو به هزاران جن هم کار پیدا کرن هم بون پیشنگی وی قاده هم جیبری وان جنان زمان کردی پیش کت
پشتی 14 سالان جبو گلک جنی لباکور و روجلات سوریه 19 تیر مه نتنی سالوکرک بیرانینه او نیشانا دستکفتیه و ده پرورده ریوبری و جیانا جواکی ده به تکوشین هاتنه به دست خستنه ده همان دمه ده پیامک کو او دستکفتی و بی پاراستن و پیش و برنه خلک حسکه ایدی لبنده کاوه کنگی آف بگیجه باجاری حسکه دوی چارچوبه ده جبو جرباندن پمپایکرنا آوا ستاسیون علوکه پیک هاتبو لدرکت کو لهنک بورین لگنده تل مندال لدردورا سریکانی ده هنک پرزریک هیا اف بو صدما کو راوستاندنا پمپایکرنا آوه یا جبو حسکه پیک وره دوی ناو برده جی تیمین تکنیک جبو چاره سرکرنا پرزریک کاری لینیرین او تعمیر کرنه دوام دیکن. سوریه داخلین ایرانی ین لسر ایرشا لبارگاه تنفی رد کرد. دو وقت که کو تاران ادعا که ایرشین ناونده که اپراسیون یا آمریکا یا لتنفی کریه ده شام دبیجه تشته که وها نبویه. حکمت دمکیا شامی داخلین ایرانی ین لسر بمباردمانا بارگاه لشکری یا تنفی به تواهی رد کرد. چافکانین لشکری ین حکمت جه آژانس آف پیره آخوینو گوت لدورا تنفت ایریشه که جعالی ایرانی و نهاتیه کرن او نوچین دوی درباره ده دینه بلاف کرن راستن. اف داخلانی پشتیویه که هات کو سوپای پازداران ایرانی راگاند کو ناوندا فرمانداری اپراسیون تایبت یا امریکای لتنفه آرمانج کرتیه. ایران دیار کرد کو اف ایریش برسوا کشتنا لشکرین ویل پارزگاه سیستان و بلوچستانیه. هر وها ادعا کرد کو دیریشه ده گلک لشکرین امریکای هاتنه کشتن. لی حتی نها نه سوریه و نه جه امریکا اف ادعا با اوه که زرال پشت راست نکرنه. بارگاه تنفی کو بری جعالیه هیزن امریکای و دهات بکار آنین محاسباتا بوری رادستی دسترادداری حکمتا شامی هات بو کرن. امریکا جبو ایران بین لسر داخوازا خو بتندی ایریشی همو قادن ایرانی دیگه دیریش خوین داویه ده پر او سازین استراتژیکین لدورا تنگاوا هرمز کر آرمانچ تاران دبیجه 37 کس مرنه او نزیم 400 کس جی بریندار بونه هم وقت و ایرانی جی به موشکان ایریش قطر، بحرین، کویت و هنک ولاتین دنیا کنداوی کر به دربازبونا روژان را استا شر و بلافبونا ویجی زیده دبه. پشتی دانستندنین دجوار اندنا ورا دولتین یکبویین امریکای و ایرانی ده جارکدن شرگربویه. دروژا ششانا ایریشی ده جارکدن خالین ایرانی ین دردورا تنگاوا هرمزی بون آرمانجا ایریشین امریکای. لگوری آگاهیان ده ایریشان ده پر و رین بجاهی ین لباجار بندرخامی ری هاتن آرمانج کرن. هر وا جیه کی چعبدیری یا لیمانا چابهاری جی هاتل وشاندن. سنت کومی راگهاند دو اپراسیونین شوه ده لدهان جیه خستنه. رایدارین ایرانی اشکره کرن ده ایریشه ده گل کسان جیانا خوش دستانه و بسدان جی بریندار بونه. لگوری وزارت تندرستی یا ایرانی حیانها 38 کس مرنه و نیزیکی 400 جی بریندار بونه. جوان برینداران 47 کس هینجی ده نخوشخانه انده تینه درمان کرن. ایرانی جی وکه برسف به موشکان ایریشی قطر، بحرین و کویت کر. لقطر دو جاران هشیاریا چونا سترگاهان هات داین و سیستم پاراستن هوایی جبو آستنکرنا موشکان هاتن اکتیف کرن. هر و ارتشا اردن راگهاند سه موشکن جالی ایرانی و هاتبون آویتن به باندور کرنه.
Di heman demê de Wezareta Derve ya Îranê êrişên Amerîkayê şermezar kirin û got Washington rêya dîplomasiyê têk biriye. Nûnerê Îranê li neteweyên Yekbûyî jî nameyek ji Sekreterê Giştî û Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî reşand. Di nameyê de Amerîka bi binpêkirina qanûnên navneteweyî û armanjgirtina binêsaziyên sivîl tawanbar kir. Tengava Hormuzê hên jî navenda alûziya leşkerî ya hêzên Amerîkayê li derya Omanê operasyoneke li dijî keştiyekiya petrolê pêk anî ev yek piştî gefên Îran û Hûsiyan yên li ser girtina tengavên li herêmê pêk hat. Fermandariya navendiya hêzên leşkeriya Amerîka CENTCOMê vîdyoyek belav kir. Di vîdyoyê de dîmenê operasyona li derya Omanê ya kontrola keştiyeka petrolê heye. Li gorî CENTCOMê ev operasyon di çarçoveya ewlekariya rêyên deryayî û piştrastkirina tevgera keştiyan de hatiye kirin. Ev gav di dema ku alûziya li tengava Hormuzê dîsa bilind bûyî de pêk hat. Piştî têkçûna agirbestiya ku meheke berê di navbera Amerîka, İsraîl û Îranê de hatibû kirin, şer careke din li herêmê dijwar bûye. Di heman demê de Îranê gelek caran hişyarî daye ku dibe ku rêyên deryayî yên Hormuz û deryaya Omanê bixebin kontrola xwe. Her wiha Hûsiyan jî gef xwarin ku ew ê keştiyên bi Amerîka û hevalbendên wê li derya Sur û Kendava Edenê bikeve bike armanc. Di wextekê roj bi vî awayî de dewletên Yekbûyên Amerîkayê hişyariyeke nû ji hemwelatiyên xwe re belav kir. Balyozxaneya Amerîka ya li Iraqê bang kir ku ji ber metirsiya ewlehiyê û êrişên dronan bi ti awayî serdana Iraqê nekin. Di daxuyanî de hate gotin piştî êrişên dronan yên ku di 15 tîrmeyê de li ser Hewlêrê hate kirin û hate gotin Îran piştgirî dide wan asta metirsiyê bilind bûye. Amerîka ji hemwelatiyên xwe xwest ku di asta herî bilind a hişyariyê de bimînin agahiyên fermî bişopînin. Di heman demê de hate hişyarkirin ku dibe ku di her kêliyê de bê agahdariya pêşwext geştên asmanî werin rawestandin an jî qada hewayî were girtin. Balyozxaneyê diyar kir ku sedemên vê hişyariyê metirsiya terorê, revandin û şerên leşkerî ne. Ji hemwelatiyên Amerîkayê jî hate xwestin ku berî çûna balefirgehan rewşa firînê xwe kontrol bikin û eger pêwîstî bike bi balyozxaneyên Amerîkayên li Hewlêr û Bexdayê re jî têkiliyan deynin. Li parêzgehên Sûriyê di nava 24 saetan de 6 kes ji ber sedemên cûr hatine kuştin. Ciwaneke ji gundewarên başûrê hesekê dema ku dixwaz derbasî Tirkiyeyê bibe li ser snûr tê girtin. Leşkerên Tirkiye gelekî giran wî îşkence dikin. Ciwan de encama îşkenceya giran ji ber birîna xwe jiyana xwe ji dest da. Li gundewarên Rojavayê Şamê cenazeyê jineke nasnameya wî nayê naskirin hate dîtin. Cenazeyê wê jinê avê dibûn ser rêya Dêr Makir û rêya ku diçe Til el Şahim. Li bajarekê Atmê yê dikeve bakurê İdlibê zilameke ku pirzîrekên wî yên derûnî heye kurê xwe dixeneqîne. Li Dêra Zorê jî herêma El Hişêt mêrek ji bo pirzgirêka kesayetî tê kuştin. Li bajarekê El Mesreb yê ku dikeve Rojavayê Dêra Zorê di navbera mêrekê û pismamê wî de şerek çêdibe û tê kuştin. Her wiha li bajarekê Zebin ê girêdayê Swêda mêrek ku le diteqîne û di encamê de yek kes tê kuştin. Li İsraîlê rê li ber hilbijartina nû hate vekirin parlamentoyê a welêt bi dengên xwe fesix kir û hilbijartina giştî ji bo 27 cûdmê hate diyarkirin. Serokvezîr Benyamin Netanyahu jî ragihand ku wê careke din bibe namzet. Parlamentoya İsraîlê ya bi 120 endaman bi 62 dengên erê
بریار دا کو خو بتال بک او هلبجارتنا گشتی نو ل 27 جوتمه بینه کرن بری کو پارلمانتوی خو بتال بک حکومت بنیامین نتانیاهو گلک قانون ناکوک ج پارلمانتوی درباز کر دناوا واندا قانونین کو دسلاتا سردوزگری گشتیس نوردار دکن کنترول حکومت لسر مدیای زیده دکن او پشتگیری دارایی جبو پارتیین سیاسی برفره دکن هنه سروک پارلمانتوی آمر اوهانا گوت اف هیام آیاسایی به پروتست او شریکوی درشترین او دجوارترین شری دیروکا اسرائیل بناف کری هاتیه نشان کرن لگوری راپرسیان پشتگیریا گل آجبو نتانیاهو کم بویا تویویه که او جبو هلبجارتنین 27 جوتمه دیسان آمزده تی پایین کو سروک بری یه ارتش گاید ان سکوت یک جه دجبری هری بهیس ای نتانیاهو دوان هلبجارتنان دبه لسریلانکای نخوشیا دانگی به لزبلاف دبه جه دسپیکا سالی و بیتری 60,000 کس به ویم شوبه کتنه او جوان نوت 49 کسان جیانا خوش دزانه حکمت جبو استنکرنا بلافبونا نخوشی کامپانیایی که برفره لولات دای دسپیکرن اف هجمار لگوری همان دما سالا بوری دوقا زیده تره حتی نهاج 49 کس جبر وی نخوشی جیانا خوش دزانه جبو استنکرنا بلافبونا شوبه حکمت کامپانیایی نتوی یا تکوشینا برفره تر کریه دوی چارچوبه ده هجمارا تیمین کنترول او پرسونل تندرستی ده به دو قاطی وره زیده کرن او ارتش جی پشتگیری ده وی خباتی تیمین تایبت لدورین کو میشین آی دست لی زیدن کار دکن جی کو میشتی ده مزن دبن تثبیت دکن او جبو راکرنا وان تدبیران دگرن سروکی یکینیا نتوی یا تکوشینا لدجی وی نخوشیا دانگی گوت آرمان جوان اوه کو به زیده کرنا پرسونل او برفره کرنا چالکیان بلافبونا نخوشی ده دمک نیز ده کنترول بکن. بلی بینرین هجا ام لورد گیجین داویا بلتنا خویا ساعت 7 او دبیجین حتی جاره کدن ورین پیشیا و هر شاد بختوار